dudon mi nu le pa ulenaw pol kan rak sun thakhom chiawmo chin info in nan kut kan laukai tuini thong ni kulhuan nga December ni thum tlongkai ni thum zana chun bing Cing tam bik Pakhatnak le Sumdawnnak dik lawlama Myanmar kan Hminthang Butalina Gyrocopter pani in bom an Thlak Ralhrang somriat an Thihnak Khin Doawknak ki Hriamhrei an Ngah Mipawl Tualsung Mipi Ralkap Kutah an Hlan Ralkap thoi remolo Acozah chu an kai Thaisuna an tlachi ding tiin USDP party Hotu Khin ji in rel mandali I du Tupawl thain an rau Thai nutar Hriam matwari si vaiman a rek kan rak tum sak wedding tia zomin thun in rel Malaysia rol dora Myanmar Mipawl an kai Tisen Khua Mipi Neihsiah Ralhrang in an laksak Tamu peng than tapin kyang I Kahawknak Meitei Hriam kai pani le pitu sit pakhatin Hriam an Ngah Kali thanglami Kahawknak tlong Ralkap ABSDF sungtel pathum nun an hlani mi pakhain Hriam an tuar Champhaya Lungthawhsii rupees ting thong khat zaruk lenglauman an kai ti le chin info thai Kahawknak ti Pawl kan ron thanding kan thu thanga chem tiang in ngai sak dinga kalau som bing Cing tam bik Pakhatnak le Sumdawnnak dik lawlama Myanmar kan Hminthang Tuisun December ni thum tlongkai ni thum ni UN awi thu so a leitlun pumpi I kumhra sungi bing Cing tam bika Myanmar ram kan si I tu bai Taisun number 4 khal ni Thlak lama Myanmar sin an ton lut thok rautia an tarlang Myanmar rami Ralkapin thunai nak an lak nuisin khursung suak pol dik law zeti lai nak chia phian online mi bum nak si thokin methamphetamine Lungthawhsii le number 4 Zornak khala abupi an hong sibi wawi thong ni kulhluan ni kumi Afghanistan ram Taliban Acozah bing to nak an thiat bal sakisin tuini tianga Myanmar ramin number Pakhatnak din mun kan ham ring ase UN awi rit thai si le swal mo lam jingjoi nak zung UNODC an report vekasile tu fanga Myanmar rami bing Chin nak mun hi hekta in thong som nga le thong thum eka ting khat le thong som thum le thong khat luan asi thong ni hlenga kumdung lami bing Cing luar bik number Pakhatnak ram kan sitia UNODC report a chun an tarlang thong ni kulhluan li le thong ni kulhluan nga kumtir lami Thailand rami sin Europe lami kwad lu ding mi wanjam pari an kai mi number 4 kg somruk tha khal Myanmar rami sira sitia anzum number 4 kg somruk timi chu ta fungi man atlak chia launan Ralkapin thunai nak an lak nuisin Myanmar ram sungi bing Chin alwar sot zia atar langa sitia an mudan an rel ram sung boy nakin kut natron le lau thau pol chu bing Cing din muni athen teri sapa Kahawknak pol le Raltlan tul din muni an din nak hin chuan lau ma man chu thi thain an ngai sak thailo sitia UNODC report a chun atar langtel Myanmar ram sung boy nak hin thong ni kulhluan li komisi thokin bing Chin nak zate ki hlei sari tlukina thangteri acho rualin kum khati an bing thar zathi ton thong khat ronga sitia UNODC report a chun an tarlang Butalina Gyrocopter in bom pani athak December ni simlam naji panga ronga khan sagai ram chen Butalin pangini so thanglam kan ta khwa a Ralhrang Gyrocopter panin bom an thlaki Tualsung mi panin Hriam an Ngah laya khosungi in pol khalan siat tia thayasi Gyrocopter panian hung zongi kan ta thanglam khosua bom an hung thak vengsung mi pani atwa moi an Hriam ma chu abese tuklaw Doawknak jiang man umlo rauri san lewang umlo nan hung thak in pani khalan siat tel tia Tualsung i lai hlum pakhat chunarel kan ta khwa hi an bong se thai jati Butalin khopi le mung yua I na ma kha Ralkap mun pikar laki khwa si Ralhrang Ralkap polhin pekle peka khosungi in an ursak lewlew Ralhrang Ralkap somriat an Thihnak Khin Doawknak ki Hriamhrei Ngah Mipawl Tualsung Mipi Ralkap Kutah an Hlan December ni nia khan Ralhrang Ralkap somriat kyangkap an Thihnak Khin Doawknak ki an laksak mi Ralhrang Ralkap poli Meithal pol chu Raltha zeti dautu Tualsung paka pha le UG paka pha pol Kutah a Hlan tia thesi Khin Doawknak ki kan Ngah mi Hriamhrei le thilri pol kan sewotia Khin paka phai tuan vau nei tu pakhat chunarel November ni kulhluan thum ni Khin peng min Thlak khoi an Doawknak ki Ralhrang Ralkap somriat kyangkap an thi tumakhan Tualsung Mipi Ralkap polin an Meithal zun kulhluan kwa an lonsak Ralthom zemok vial silawin Doawknak ki Raltha zeti tel tu Mipi Ralkap pol sun loinak program khal an chem chi Khin peng paka pha Hotu pol training petu Ralthom lam tuan vau nei tu pe thlainak lam tuan vau nei tu sumkil tu paka pha zungi hau ha tu pol le paka pha division commander polin sun loinak an hlani
trai ne pakhatnak Thihnak Pathumnak Palinak Panganaki Pakapha Hotu Pole Hotu Sangpol UG Pakapha Hotu Pole Pakapha Ralkap Polin an chawhlang tia theiasi Ralkap thoi remolo Acozah chu an kai Thaisuna an tlachi ding ti in USDP party Hotu Khin ji in rel November ni kulhluan sari ni patain khopi I pi khain phiu party pol vote hall pol somnak an nei naka USDP party an Hotu pa Khin ji chun Ralkap pol thoi kopalo le remolo Acozah chu an kai si khale an kai Thaisuna an tlachi ding tin arel churonga vote nan thlak ti khala Ralkap thoi kopomi Ralkap pol thoi na tuan tlang thai mi party kha athak na thiamu tia Mipawl a forfial tuitum Hriloknak si arakai tharding mi Acozah hi Ralkap pol thoi kut kai tlangi malak an thiam lawasia chun afiang tuk a Thaisuna an tlachi ding chui thu chu vote kan thlak tika kan chin ken ring atul kan rampi tundin salnak dinga hin tonte nei mi pol komle bulpak pol kan hril thiam atul rampi tungding sal ngai theiding I thil tinak nei tu le ataki arak tuan da zau tu pol hi kan hril thiam atul si tia USDP party Hotu pa Khin ji chunarel tui u Khin ji tongvek che hin min aung hlain kalin December ni khat nia khan pin u len khopi I Acozah na tuan tu pol thua cha naka tuitum Hriloknak a hin Ralkap thoi remote kut kayot lang thai mi nan hril thiam atul tia acha ve vote nan thlak tika kan rampi rang atuan ngai thei tu ding tu tawan a yi tong ba ti mi kan tuan vau pi pathum kil khoi thei tu ding nan hril thiam atul Ralkap ti mi chu kan rampi adin kulsung anget khau bik mi siok khomnak institution a si Ralkap thoi kut kayot lang thei mi long nan hril thiam atul tia min aung hlain chun arel mandali I du phortu pol tha in an rau tuini December ni thum jing pita khan mandali ji chua Ralkap council poli an to ding mi Hriloknak deu daw kalin Tualsung Mipi Hrek khatin du phornak an to Karlautea Ralhrang Ralkap pol uniform hule civil form huin an rathleng chi kan lau kai nga chi che da chung kan lau that thluding zau so tel tia in rau chem chaw du phortu poli mel rak juk tar hatin Ralhrang Ralkap pol ne ni rak kwat thup tu dalan khalan tia mandali I lai hlum Tualsung mi pakhat chunarel Ralhrang Ralkap polin khopilu suanak pol an phit chi fek zetin an chek chem chaw tia thesi Ralhrang Ralkap le piu so thi poli uluk zeti an kil khoinak mandali khopi sung khala Tualsung Mipi polin du phornak hi akhat tokin an nei deu ring si thai nu tar Hriam tuari si vaiman a hrek khat kan rak tum sak wedding tia zomin thunin arel December ni khat ZAN na ji pakwa le khoi hrongi Ramri I Myanmar Ralkap poli cherekin avun nga mi Thailand ramsung me sau kiang khote pakhati nutar kum somruk pasari mi chu asizong tauman le si vaiman chemliam mi a hrek khat kan rak tuang wedding a si tia Ralkap council an spokesperson zomin thunin arel du erin rak tuam hlom hai seu a chemliami a hrek chu kan ma Ralkap council in tuang dinga kan tol rel rero lai si tia zomin thun chunarel Acozah pakhat din hunin nutar pakhati tuam hlomok nakman akaw seu long tuang ding timi chu Thailand Acozah ranga chun phir si tok nak thluki lak a thei laya but hrimi kan nga mi khala si chuang lo ti pang thil thui wanga mi si Thai Ralkap pol khal lungput kaw zeti an ka bei sei Myanmar lam ka pahin kaoknak a thlen rero lai ding ruanga tu vek thil hi a thleng pha lai ding si tia arel bet Thailand ramlami pukpi mu le cherek an watlak le ruanga Thai Ralkap pol chun mei chi so pukpi mu ka pin ralrin nak an run pe chui hlaya zungpom charau ri kwatin Myanmar Ralkap pol ralrin nak an pe chui thua Ralkap council IOI thurel nak nei tu general zomin thun chun tu lai tong takin won rel sala Myanmar Ralkap hi paintet cho kan silau o tui kan ram buai din hun tong kan rel sile Myanmar Ralkap ti mi chu kut long I ral mai an kwat mi PDF kan sina he ramri I tia Thai Ralkap an ti mi tla chu Myanmar ramsung zin kapi bai rak kai re rau tu motopi ke bur khat luk fangan si tia naw tat zok zetin relbet Malaysia rol dora Myanmar mi hleiruk an kai December ni nia khan Malaysia ram Johor state Bukit Indai ramleng mi polan tuannak rol dor pakhat chu Malaysia thunei tu polin voila khati hup thuthin an cheki document fel file nei lo Myanmar ram mi kulhluan li an kai mi pol hi kum hleiri atisin kum somli panga karlak hliran si hi mi kulhluan lian kai mi hin Myanmar mi hleiruk anteli mipa hleini le nunaw palian si chun Indonesia mi mipa pahni le nunaw panga Vietnam mi nunaw pakhat ti pol antel tia Malaysia Immigration Department chun antarlang tuen kai mi pol hin document fel file jiang man mu terding an nei lo tikha
Malaysia Immigration Act 1959/63 in an thu hla rel sak an siding tia Immigration Department chunan rel an thu hla rel fel sak an si hlan sung chu Johor State Setia Tropica Immigration zunga an ret hiding tia an rel varung kiang Tisen Khua Mipi Neihsiah Ralhrang Ralkap polin an lak sak na sa falampeng sungi hun ram hun nor tu Ralhrang Ralkap pol chun November ni kulhuan ngania khan varung khua an thlengi November ni kulhuan konia varungi si peng ni Hlatnak Tisen Khua an thleng Ralhrang Ralkap polan hunglu hlan tiang Tisen Khua rak beumi Ralhlan pol le Tisen Khomipi polin Neihsiah fang fai ni puan motorcycle le an Neihsiah thildang pol khal Ralhrang polin an lak sak na sa tia Tualsung Mipawl nen sin thai asi December ni khat nia khan uai 12 van zamin Ralhrang pol thanga an ei inding le an thilri atomin voi hleiruk rauri an Thlak an thilri Thlak mi hrek khat chu Raltan poli an rak beuna khram lak kiangi avatlak nga ruanga Ralhrang Ralkap polin an rapani Raltan Mipawl chun an relnak mun khal an zam san sala tul tia an rel tuitum Kahawknak pol ruanga hin falampeng khojiang mozati Mipawl chu asuk sawa ralan tlan re rawi varung khua mi Raltan zat vel hi mipum thong khat rong an si Tisen Khua hi mipum zan ni rong ding ro an si tu fanga hin eiding le ni puan an tlasam zet tia the si Ralhrang Ralkap pol pel khiau khau pha in an lak khel mi fang fai polan basami an Raltlan nang muna chen cheri suangin rola an ringa si tia an thu hla thei fiang tu Tualsung Mipawlin an rel Tamu peng than tapin komi Kahawknak Meitei Hriam kai pani le pi tu sit pakhatin Hriam ma an Ngah sakai ram chen Tamu peng than tapin kom li mai le thlan mol hun rami bukhuar Ralhrang Ralkap pol le an kut hnuai Meitei hel Hriam kai pol chu Chin Ralkap le Tualsungi Dothlengtupawl Ralkap pol tang rualin December ni khat jing na ji prokronga khan an vakapi Ralhrang lamin Meitei hel Hriam kai pani le pi tu sit pakhatin Hriam ma an Ngah tia Ralram thu thang ram hnenin thai si kan thu thang mai sai kanak phuan zau vek khan rei chuan ka polawi na ji khoi sung hrong lon ka po chuan Kahawknak Ralhrang lam tang Meitei Hriam kai pani le pi tu sit pakhat Hriam an Ngah a thian lo ti chu thai fia si lo tia chui thu thang ram chun rel kali thanglam Kahawknak tlong Ralkap ABSDF sungtel pathumin nun an hlani mi pakhain Hriam an tuar kandung thla November niruk ni sin thlachem tiang deuh thokha kali peng thanglama Ralhrang Ralkap pol le Mipi Ralkap tangrual pol na sajetin an ka poi chui thakhat sung deuh thon Doawknak tlong Ralkap asimi ABSDF kolam 3 Battalion Hleini Division Commander Seimin Luen Phu Luen tian ko mi le mai tian ko mi zozo u ngiat si tian ko thomi nainlin su ti polin Federal Democracy nga Thihnak ding Dothlengtupawl ranga annun nak za zetin an hlan si kan Ralkap pol hin tlong Ralkap poli tuan vau kan pek mi chu rin zetin an hlen suaki an ral thatnak le an pum pek nak para ABSDF kolam pathum nak chun upat nak sang big pain kan sun loya si nun nak sung loy hlan tu kan Ralkap poli sung ko pol kan tuar pi in kan ria sejeti an nun nak le thisen an hlan nak san hi Dothlengtupawl a hin Ralkap thuna inak atluk siat hlan lo kan run pe zulin kan run dau pe ding si tia kan tiam kamo ti in ABSDF column 3 chun thuswa antwa tuitum kali le kan ko karlak Kahawknak a hin tlong Ralkap ABSDF CCCNF kolam pakhat vakok PDF kali district PDF pakapha Kali Revolution Force KRF Ranger Kali Defense Force RKDF Yo Defense Force YDF pol antang khom tia thayasi Champaya Lungthawhsii Tam Zet an kai lala Mizan sung December ni hi tlong kai ni hi nia khan Champhai district sungi Assam Rifle Poli Operation Malaknak an nei naka Champhai khopi venglai veng sunga methamphetamine Lungthawhsii Tam Zet an kai tia thayasi Assam Rifle pol hin Champhai venglai in pakhat chu mitmain anak thli thlai mai sa I rin mai thil thui an vung chek tika Lungthawhsii methamphetamine kejinga le rek luan 5.55 kg aman zong chun India paisa rupees ting thong khat zaruk le somruk man rauri kuthinin an vakai nga hi Lungthawhsii nei tui an pu mi pi zau thang lian ni khal an kai teli dan veki athurel saksidingin Excise and Narcotics Department Champhai Kutah an hlan December ni thum tui ZAN thei Kahawknak ranga chun leilung pi chanan then dan pol kan hloma ding thu thang karun than te ka hin Tualsung chan siarin hi kati thewi khito ki chan siar katimi hi
standard time ka ti IC na ji panga ti ve hi suimilam panga ti ve ma chan her panga ti ve ki ko hi athalau chu ka ti mi alo asinan kaka a rem thailo na ji panga ti kha rem so ni kan tong khala si zaun ka thai terminology anti tong fang thu la chun kan man khun le dik tum tak to ki ruangi kan va sim mi polin kan du san an rak thai non lawi asan akar la ki ahlawa chun matlab anei non lau chu kan tong khun le hlun pol kan phor thai to ki phori man vi vau ding chu sikau khatlama linguistics poli mu dan takin lon wat anti mi tong kam choi mi tong fang va puk hi re loading tui san thari english tong fang tam pi la hi namdang tong ita an choi chop clear si sanjiang mazat araliam chun english tong tin kan pom thui kan mangmei banana ti mi mirang tong i ban hla ko nakhi an mirang tong silam lam lo sipain tong fang ita an puk mi si sinan tu chun textbook khala banana ti chun mirang tong tin kan pom thlu men Hlan dewa kol polin mirang huat anak zeroi tong fang choi loading mai ta tualsung tual tawrau ri ser so thluding anak ti anum thai ngai ngai chuang lo karel da zaun ka thei moto berek nak tlakha si tu nau ngin amian piang lu ya to kiri ya anti driver zerlain khami moto tlak pizik chu asiniar pain si tu nau ngin amian piang lu ya to kiri ya amat ti tu piang ba ati khama rak liam zau thu then zonga anvun jing zoi ngai ngai chu zoi mo man silawin atong fanga sao to ka si anti chu nuisin break tilan mangmai tong fang ti mi chu mi pakhat le pakhat kan pe thleyok thainak ding thil ri me na si kut za zami kan bia kok lau fang taka kan thei thiamok chuna tok kan thai kau nak subject lama kan luding ni khata na ji kul hluan lia umi ram khat le ram khat mun pakhat le pakhat kan chan siar abong chiaw lau kan leilung pi hi a hlumi ser zung vekin atung zong in an thlek thlia thlei zung kul hluan li chak chia thlek sela na ji pakhat bi wawi ta no in chutin time zone ti mi leilung pi chan then nak kul hluan li chak chi aum ding sinan khur kho dan pol thoi arem chan deuh lau ruanga siding mithiam polin kul hluan li na ki tam hret thria an then ser zung veki atung thleki thlek kan ti tak nan ngil zerzeri thlek rem lau chan rak si pai chu khitikhin aki koi te fe tlan umi jang le kho le an tum dan chun thlek kul hluan li thlek chon tum nan arem chan danin aki koi le bet mian ruanga kul hluan li alan hret thria si chan siaran then nak chan then pol hi amina coordinated universal time UTM anti theu kan theiding UTM -12 isin UTM +14 tianga umi UTM point pakhat chiau khi na ji pakhat rei thlu ai sala chu kulhluan ruk dinga sinan kulhluan ruk chek chi khal chu awasilau lala hre khata na ji pakhat thlawater theilon minute somthum simo linga simoi an then tok khala ta thimnaka India le Nepal chan siar ti pol Nepal ram hi England ram Londoni Greenwich Mean Time ti mi chan siar ta phung nakin naji pangale minute somli pangain atuan si Myanmar le India chu naji pakhatin kan tano tiulo India le Nepal chu minute thlaingain an tano asan chu Nepal khin naji pakhat vungla lawin linga laklo an lakha khave khan laklo an thai ka ti du nak si chu an then seng dan le khi akip koi te khian tam thuki bai hat chok khala silau ke khal ka thei fiang ngai lo za te chun rampi ram khathin chan siar pakhat chiau ma si kan man ti sela asi thu chuang lo ram leilung kau dan le akhur khwa hunok dani zirin rampi pakhat sungi chan siar pakhat na ki tam nei an eu chu polaka atam big hi France asi chan siar hlei ni an nei Russia in chan siar hlei khat USA a hlei khat Australia a pakwa Great Britain a pakwa Canada in paruk Denmark in panga New Zealand in panga Brazil in pali Mexico in pali Chile in pathum Indonesia pathum DR Congo khale pathum Kiribati ramin chan siar pani Ecuador khalin pani ti pol hi ram khat si i chan siar pakhat na ki tam nei polan si ram kaw ta pawin time zone an nei tam tina khal si chong lo ser zong ve ki atungi thleka si tika ram phei zen tu Russia ti bek a phei zongi khur khwa pharo de pol khin an nei tam chuang hizatin kan du tok ri mai ding kan thu thanga chem tiang in ngai sakronga kalung oi ngai thai jing khala thu thang tharlam dang thoi to nok kan zom ding hau kho chen info du do ti in ngai sak tu nu le pa u le naw pol nan za ten i mu tho mang tha chiao lo